et la Kivu. Au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence Général-Major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la Marines congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays, ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mijyi mito ya Mushaki na Karuba iri mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Sake. Goma, Jimisho kandi bakomera. Aho ijwi ry'Amerika ryahereye ni ku kiraro cy'umugezi uzwi nka Gihira ugabanyamo kabiri umujyi wa Sake. Ari igice kimwe giherereye ku muhanda werekeza mu mujyi wa Goma, ikindi cyerekera mu duce twa Kobo, Karuba na Mushaki ubu harimo kubera imirwano. Aho niho twahuriye n'abaturage barimo guhunga bava Karuba. Hari mu masaha ya mu gitondo cyane ubwo amabombe yatangiraga kuvuga. Iwacu ni muri Mushaki niyo duturutse ubu ngubu. Ubwo rero twahunze turiruka, ibisasu birakubita. N'ingabo za leta FARDC zarwanaga na M23 ariko twabonaga n'abazalendo bose. Ni ukuri rwose bimeze nabi. Mu nzira abana baheze, abandi babuze iyo bajya. Mbese urabona yuko ari ibibazo bitugoye cyane. Icyo dusaba guverinoma ni uko yadufasha ikarangiza iyi ntambara. Tumaze kubirambirwa, amabomba aragwa, ibindi bikarangira. Nubwo bitoroshye kugira aho imirwano irimo kubera, icyo turimo kumva ahangaha ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira ku misozi miremire ya Karuba na Mushaki, uduce imirwano ikomerejemo. Aha ushobora kuharebesha amaso bwite, dore ko ugereranyije ari mu birometero biri munsi y'10 gusa uvuye aho duhagaze ubu muri Sake. Urujya n'uruza rw'impunzi no kumvikana kw'ibisasu mu nkengero za Sake bitera impungenge bamwe mu baturage. Bwana Kalinda Birikano ni umugabo w'imyaka 48, akaba afite umuryango w'abana 7. Tumusanzwe mu rugo muri quartier ya Birere, imwe mu zigize Sake, arimo guhura ibishyimbo. Avuga ko atewe ubwoba n'ibitero bya M23 bikomeje kugenda bisatira uyu mujyi uturiwe cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, dore ko muri Sake bigoye gutandukanya umusirikare n'umusivile. Bose usanga bafite imyitwarire ya gisirikare. Sasa ni gukubitira muri Karuba ni hafi yacu, ariko kuri iyo twaganira tukemera tukihambira turabimenyeye batinya, ariko bitewe n'imbunda z'abazungu zino ziri hano nizo ziri kudukomeza, tubonye bari kuzitwiterera iyo bari ninahunganye nabo bose, uretse ko navunaguritse buriya genda nagendera ku kabando kuko narabonetse zikirima n'icyo kinagwiriye ko rwabaye. Ku rundi ruhande, nubwo hari abaterwa ubwoba n'ibisasu, abandi baturage bakora akazi kabo ntacyo bikanga. Urugero, tugeze ku mugezi wa Mayutsa uhuza umujyi wa Goma na Sake. Aha hakorerwa ubucuruzi bw'inyama z'ingurube kurusha utundi duce twose tugize Sake. Muhindo Kazingu
ngufu ni umwe mu bahakorera. Kazi kuifanya tunafanya hatufanyi ngizi tulikuwa nafanya zamani. Ahangaha akazi turagakora ariko ntabwo ari nk'ibisanzwe kuko urumva nawe uburyo amabomba ari gukubita, ibyo byose bitera impungenge mu baturage, ariko twebwe ntaho dufite ho kujya, niyo mpamvu tuguma ahangaha. None se urabona twahunga tukajya he ku buzima tumaze kubumenyera? Yego amasasu arakubita, amabombe nayo agaturika, ariko nta kundi tubayeho. Mbese muri make Nyagasani niwe uturinze. Tutakuwa bageni banani. Mungu jana tuchunga tu. Nubwo hari abaturage bahunze ubu, hari abandi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika barangije icyumweru muri Sake bahunze bakakirirwa mu nkambi iri muri aka gace. Aba bavuga ko barimo guca mu buzima bugoye muri uyu mujyi. Hano ubuzima bumeze nabi, turagira ngo tujye gushaka ibyo kurya ino ruguru, y'umuventura yafatirayo bamwe ikabica. Mbega hano tubayeho nabi, turi gusaba imfashanyo mwadufasha n'ibyo kurya. Turanye bo tubanye neza, ariko ikibazo cy'inzara nicyo dufite cyane. Murasaba iki ubuyobozi? Ubuzima tubayeho mu mibereho mibi yuko kujya tubona ibyo kurya ni ikibazo. Hariho n'abagomba kuza kudufasha kubera twegereye aho intambara zibera, ugasanga bari gutinya, ugasanga ubuzima hano tubayeho mu buzima bubi, abantu kujya gushaka aho barahingirana, hakaba n'igihe abo bagiye gukorera babambuye. Madamu Nyiramugwera Leodancia ni umugore w'imyaka 44 wahunze aturutse mu gace ka Kalenga mu sheferi ya Bahunde. Yatubwiye ko yageze aha muri Sake nta kintu avanywe mu rugo. Hano turiho nabi kubera n'ubu nagiye wongeye gushaka ibyo kurya, ndabibuze bitewe n'agara amasasu. Ndagarutse imvura iranyagira n'inzara, nuko bega byose bikampurira. None si tuje ubuyobozi nabusaba ngo bampe ibyo mbagaburira, bampe agasakaro y'imvura iguye ntumbika gutya n'agakabucu. Inyeshyamba za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Iyi mirwano irabera mu duce twa Mushaki na Karuba mu birometero 10 gusa na Sake. Ahandi habera imirwano ni mu duce twa Kicanga mu sheferi ya Bashali. Muri iyi mirwano M23 yatangaje ko abofisiye bayo babiri bayiguyemo ubwo baterwaga na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Ibi byemejwe na Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Uyu yemeje ko M23 itazarebera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na FARDC. Guverinoma ya Kongo ntabwo yubahirije amasezerano y'abakuru b'ibihugu, yewe aho yabereye hose bateye ibirindiro byacu, kandi muri uko gutera bica n'abasivile. Yewe hari n'abaofisiye bacu babiri bishwe. Abo baofisiye babiri ntabwo bishwe bari ku rugamba, ahubwo bishwe barimo kubungabunga umutekano w'abaturage kubera ko guverinoma irimo kongera ibitero. Izo mfu za hato na hato yemwe zirimo n'abaofisiye bacu ntabwo twebwe M23 twabyihanganira habe na gato. Guverinoma ya Kongo izabyishyura, yewe mbisubiremo ngo izabyishyura kandi cyane. Iyi mirwano ifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage. Zimwe muri izo ngaruka ni izamuka ry'ibiciro ku masoko birimo ibyo kurya, yewe n'ingendo cyane abakoresha za moto bava Goma bajya teritwari ya Masisi na Kalehe. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.